Koliko još domisla, Lolo? Imamo još 10 minuta. Znaš šta, Lolo, meni je Pava prije tjedan dana rekla da su, kad ona bila malna, su išli na misu u našu školu. Možda ona poslano osenila. Ma nije te nasenila, prije te u našoj školi bila crkva. Zašto bi išli na misu u našu školu kad mogu ovdje u crkvu Svetog Roka? A kad prvo, ovaj ti crkva uopće tada nije bila. A kad drugo, svi su tišli u crkvu Svetog Petra Novog. A ti je sad ta crkva? Pa slušaj na Drugom svjetskom ratu, a nalazila ti se preko Bude biskupske palače. Znaš ono kraj pazara te to? Ja sam i jasni, znači crkva Svetog Roka je postojala, a crkva Svetog Petra Novog je bila sušena. Pa su išli na misu u našu školu, kod Salezijanaca. Pa da, to tako nekako, da. A ti se održavala misu? Biće u društvenoj dvorani. Nije nego u prizemlju, u dvorani glazbenog, a bila je posvećena Don Bosku, utemeljitelju Salezijanaca. Svašta se događalo u toj našoj školi. Pa je, prvo je bila dom za siročad, onda bolnica za ratne invalide, pa onda je bila crkva, a danas je škola.